lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi a dumdumngeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu ni pagayam tayo nga Alexis manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti silent listener dito'y programam Alagip ti Napalabas. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko apatsek amang tad-adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Sa anak a mabain, ngemkit di, si papang nakilakpay amang ibaga amay saak kadagiti kamang timakon ko na nga LGBTQIA+. One Miss F, may saak a bakla. Ubingak paylaeng nariknakon a babae ti riknak. Banag anang gurguraan ti amak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Manang Irish, tulungan nakman amakisarita kadana ng kentatang. May papanitian niya, Alexis. Kaya't ko ti agtuloy nga agadan. Kaya't ko ti makaturpos iti kolehyo. Iswa pa nga asim ka di tatulungan nak ang mga loko'y kadakwada. Tapno pagtuluyan dak nga agadan. Nang runa-unay kinitatang. Ala, bay am takasaritak to idaading ko. Ang aguray ka. Anya kumaaya a kurso ti alaam. Kaya't ko ti mangala iti kinamaestro manang. Maestro ko na. Uwan manang. Apay, di mo kaya ti mangala iti nursing. Yak kayat ti nursing manang. Kayat ko ti mangisuro. Iso ang maestro nga rod ti alaa. Ti kayat ko, ti agbalin na profesor. Sa bagay, dakkel metkit di ati sweldo dagiti teachers ita. Nang runa no agmasteral ka sa kanto ag doctorate. Uwan manang, talaga akas ti plano. Ala, di ka madanagan. Kasaritak to ni Tatang Alexis. Kinasarita na kayo ka din, Alexis, Tatang. Apay, anya ko matibagana. Kaya't nakano ti agtuloy nga agadal. Kaya't nakano ti mangala iti kinamaestro, Tatang. Nagkunakin kwa nang ituloy na pa'y tagadal. Sanay! Tatang, apay no pagtuluyan yung matngamin nga agadal ni Alexis. Interesado matpiman jay tao. Nukunak saanay. Apay di ka makauawat ay Iris. Tatang, Basta saanay nga tuloy nga agadal dyan, period. Ibagam kititag tarakin laangan itidingwan na sa saya at pay. Kasanungay nanang, dandanin aglokat ti klase. Ti kayat ko asawan, dandanin ti enrollment. Pagtuluyan dakmat lang ka di nga agadal iti kolehyo. saan mi paimat ang napagsaritaan kinitatang yuday taba, nag-anak ko. Sapay ko matauman nugot matlaang ni tatang nanang. Bayam, kasaritak to jay amayo, anak ko. Hoy, nukunak sumardeng kan. Sumardeng kan nga agadal. Sumardeng kan. Anya? Ang tatang. Sebyo, Sana balay, ta nakagraduar ka mo iti high school. Tatang. Kaya't ko ti agbali na maestro. Iswa pa nga asyo ka di. Tapagadalin dak iti kolehyo. Ay, awan lang mo kon. Sigurado adi mong tumilang maiyulo ti agadal. Gaputa sigurado ang maibarbarkada kanto kadagiti padam ababakla. Tatang. ay na, di mo kumamot upayon ti anak ta, Sebyo. Pagadalan takit dimot
Akas kini Irish, tapno addan tumat maipagpanakil da. Ay, jaklakit di kaya't masayang lang ti kwarta gastusan ta amang padal kan kuana. Nilatan Iris ti pagkatalin ta. Talaga gaya nga di nakipagpatag tatang. Ay, Alexis, anak, agsubli ka dito, Alexis! Oh, kita umban Silvio. Napaguram sanjay anak ta. Kabailan tamot ngamin ida apagadalan nga uray aggidanday ti kolehyo. Noan niya timbaga, iso ti matungpal. Di mo man ipilit ta kayat modalya. No kunak asaanan nga agadal, saanay, nawatam! Nukas na, talaga adi yun pagtuluyan ni Alexis nga agadal, tatang. Saanay, iswasi ka, ipasnak mo ti agadal, wag. Wen, tatang. Duha pa yatawan ti palabsam, agturpos kanto ni ti kursom. Wen, tatang. Ikarit nga ilagpas ko ti kursok a nursing. Rumbang na lang iti kasta, saan amasayang ti kwarta kas gastusam. Wen, tatang. Masuronak ti kabsak mo. Isungatap no agnakang, pagsardang aklangan nga agadal. Maalala ng agbakla-bakla, magibabay, surungkon. Apay ngay akas jay nanang. Apay adi na kayat apagtuluyan ni tatang iti kolehyo. Apay ngay animanang Iris lang ti mabaling agtuloy nga agadal. Ay, Alexis, anak. Isulahan ka di ti anak ni tatang, nanang. Ay, hindi ka kumaagsaw iti kasta, anak ko. Apay ngay adi na kayat ni tatang. Gapo ka di tamay saka bakla. Pakabasulak ka din o kasto'y tiriknak nanang. Ay, bala. Bayam takasaritak tumanan jay amayo. Anya man ti pagsarsaritaan yung agina. Kaya't ti anak ta ti agtuloy nga agada, lakay. Naibaga akon ti pangideng ko. Ang tata. Di ka nagsaupay, Alexis. Umay kakiday, tamapantagatangan dya ilaklako ni pare isko akaldeng kan baka na. Anum ti kalding kan baka, lakay. Ay katarak na ni Alexis, Iso ti aramidon na, tasaan ka nga rodan ngagtuloy nga agadal. Anya? Ay saan tatang? Agadal ti kayat ko? Saan ngagtarakan iti dingwen? Naata, Uran nga pa iti mapaspasamak. Nas ka na makaadalak tatang. Unay kamutan sa ebyo. Apay, di ka maasyan aya ijay anak ta. Aramidag ti kasdyan, tapno makaamirais. Anya ti kayat mo asawan. Pagpasturag iti kalding kan baka, tapno may kat na ti kinabakla na. Ay nalakay, uray aramidom ti kasta. No talaga ababa itirik na ti anak ta. Awanen mabalinan tapay. Apay nga awan, adda! Silvio. Ikakiti pagnakman na detang Alexis. Ay unay kalakit din aya, Silvio. Di ka man agpanpanunot ako na laklakayan. Para agadan laeng ipaidam mo pa'y iti anak tamot. Ay, awanin ta do pa sa udalya. Kasda ko nakaw, sayang laeng ti kwarta, no maibarkadan tumutlaeng kadagiti pada na ababakla. Apay nga min aya nga unaam ti pasamak, Silvio. Aklunam ka din ti kasdi akinatao ti anak ta. Ay saan? No kayat na pagtuluyot nga agada. Ibagam, tagpakalalaki. Saan kat nga agbakla-bakla? Sayang laang tipuli. Sigamat gayam, Alexis. Kunaklakit din wasino ti ibagbaga nila kaya sa nga ilik. Uwan auntie. Imayat ta nadamag kung agkasapulan kayo kano ti mga iwan kadagiti mo layo asabong. Umayak kung mag-apply kas hardinero yo. Anya ti kunam?Ag-apply ka akas hardinero, Alexis? Uwan auntie, uray all around houseboy pa'y ano iso ti kasapulan yo. Kat no adamat mabalin yo iti biyag. Saanin amasapul nga agtrabaho ka. Ay, kwa auntie, kayat ko nga mintimadan iti bukod ko a kwarta. Ha?
Kaya't kung amin ti makaadan, anti, iso ang masapol nga ag self-supporting nga, ag trabaho kabayatan ti panagadal ko. Anya? Ne, apay, saan da kaaya pagadalan da tatang kananang mo? Saan nga ron, anti? Sayang lang kano ti kwarta gastusit nga agadal. Gaputa sigurado kano ama ibarkada tumet laing kadagiti pada kababakla. Ay, una yan. Nagrabaw matanday ta arason. Wan nga ron, anti. Iso apa nga asyo ka di. Tatulungan da. Talaga nga nga kayat ko ti agadal. Maalala, makitak mata talaga nga interesado ka nga agadal. Iso asya kung ti makaam mo iti panagadal mo. Agpaiso, anti. Wen, kunak lang nga rudan. Ay na, agyaman ako na anti Yolanda. Awan anyaman na barok. Basta, ano usam ti agyan dito'y balay. Tas ikan ti agbali na caretaker, kabayatan ti kaadami ka ni uncle mo ija abroad. Wan, anti. Naman yung agagagutak. Kat bigbigit to na yung bag-anakam ti panang tulong yung kanyak. Apay, di ka makonsensya, Sebio. Tapay kumamay nga makonsensya Dalya. Kita man anak mo. Gapo iti ayat na ang makaadal. Simrek akas hardinero da Madam Yolanda. Ha? Ni ka di Yolanda pensyonada nga Dalya bro dagit anak na tinaktakamatan Dalya. Wan, Talagang awan marak na akong di anak mo. Mangibabait. Anyan tulagan nga iti ko na ang Madam Yolanda nga agasawa. Agraman dagiti tattawa makakit-kita kin kwa na. sika ti mangibabain, Sebio. Laklakayan kan ngem di kag pampanunot. Naata. Kabailammet ko mga min apagadalan ni Alexis. Ngem no apay met adi mo kayat apagadalan. Managim bubukod ka. Tabagim laeng ti pampanunutam. Di mo pa'y mat mapanunot tirik na di anak ta masakitan. Gapoy ti kastangar aramidam. Ay subardeng kandalya. Pagrekyaran ta kadimanan da iti abanag. Talaga pagrebengam day takas ng anak. Pagrebengam ti mangipaay iti pagsayaatan dagiti anak mo para iti napintas ang masakbayan da. Saan ket akasta adi mo kit din kayat apagadalan gapulaeng iti kinabaklana. Anya a klase ti panunot day ta, Sebio. Tumalnakan ko nang nay. Ha? Awan serserbin nga ma. Ha? Sapay kumatawan to ti pagbabawyam iti daytoy nga inaramid mo. Sapay kuma, Sebio. Best, di mat na ko nam nga agbirbirok ka iti mabalin apaki sideline ham? Launay abiyes. Apay, ada ka di amom? Agsapsapol ti ikit ko iti dua akatulong na iti parlor na ija ili. Kayat mo tamapanta. Ay katuan abes, kayat ko launay. Trabaho daytan, iso agaw. O sige, dagasan kan tungarudan inton bigat ija balayo. Tamapanta iti parlor ti ikit ko. Wen bes, nasken ngamin ang makaurnungag ita. Iti kasta, adan tumanen aramata kinton umay nga enrollment. Ay na, agpada ta best. Agurnungak matan, ta ituloy ko ti agadal inton umay apa nagsasara. Hello, Barok. Naawat mo ka din ti impaw iti anak ko asweldom itabulan. Wananti, kat agyaman na kunay. Sobra-sobra pa'y atimpaw itiyong. Awan anyaman na, Barok. Imbagla nga inayon mo iti allowance mo. Kan di ka nga minunay aggas-gastos no saan mat nga importante. Iti kasta, makaanay agastusem aging kang agsweldo ka manan. Wananti, kadyak tumaumang agyaman kada kayo. Nakasaysaya at kayo kanya. Awan anyaman na, Barok. Sika nga mintay tao arumbang matulungan. Gapo iti determinasyon mo amang gunod kadagiti arapaap mo. Yak amo, no kasano akto makasubalit kada kayo, anti. Ay na, di mon panunutan da ita, Alexis.
Dikit di pa nagbaligim ti panunutam. Aywan, kumusta mat nga iti balay? Kumusta dagiti sabong ko? Okay lang mat auntie. No dagiti mat sabong iyo, di kay madanagan. Taalagang alaga ak kadagidjay. Kanayong dama sibugan kan madalusan. Nasayat mat nga rod no kasta barok. Mala, baliwan tan tumanan ti agsaritawan. Umawag ak tumanan. Sige auntie, ket agyaman akmanan. Sige barok, agan-anad ka dita. Bye. Kawanan kay tibain! Pakawanan na ko. Kay tibain! Salpag! Ninamnama mo lagi day, makagradwar ka. Yung anyan, ta inununang magaya man tigatil mo. Nagpasikog ka, di ka pa'y nakatulpos, hindi pa nag-asal mo. Pakawanan na ko mo. Sorry. Ayan tilalaki na nakasigukin ka. Ayabam dito tagsarita kami. Masapol nga agkasar kayo sakbay ipas ngay mo tininawag. Di nak mabalin nga ikasar. Tatamat gayam asawa na tata. Anya? Tata. Hampang ka babae. Ha! Uy, Gusto na itan, Silvio. Uray ka sa lupay ti panangkabil mo itakan ko na. Nalpasan tinalpas. Aglunam lantan ama si kugan ti anak ta. Nang namnamak manilangan, gagraduar ka, ng samagayam. Awanan kay tibain. Awanan kay Silvio! Silvio! Apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka. Marigat. Opa. Silvio! Silvio! Tatang! Tatang! Pakawanan na ko, tatang. Basol ko ti amin. Basol ko ti kastayan na pasamag ka na kayo. Silaw ulay. Kapasal mo. Pagbaylak. Sa anak ka nagbalin. Ano saya at nga amak kuana. Nga poking ka. Sa anak balin apat. Tas iti panangipatag ko. Kayong kabisya. Kinura ka kamsat mo. Kapag tigas kay ang kinatao na balag at pagbabayak ita. Amo ka masakit matinakam na kanya, tatang. Iso nga oray siya. Katagkidawak matitipang makawan kan kuana. Awan mat ngamin ti makita ka madingar aramitan ni Alexis lakay. Agam jak amo. No apayakas taunay ti panangguram kan kuana. Dalabit. Ito tuyan ti katagan talang bigo sa bakit. Isapay kuma sa mapakawan nak ti anak ta. College, education.
pagkawalan na ko ba, Alexis, anak ko? Panaglag na tatagdakol, sinagbasulak ka. Lipatan tayong tinapalabas, tatang. Di kay madanagan. Sa anak-anak imulay ti sakit tinakam kada kayo. Pagkawalan ko lang ko. Siya pa mismo. Nga ma'am, tilang tagibasiking ka. Imbes asak kumate, mangisakit ka. Tatang. Pagkawalan na anak ko kasama ka man lang. Apulos handikan, tigundaway, nagadal. Pagkawalan na ko tinagibas ko, ikabala mamang gulaan. Galagin ni ambisyon mo itibiyaga. Oray siya, ading ko. Pakawanan nakman. Gapo kanya. Di na kan pinagtuloy ni tatang nga agadan. Kati pa nagpasngay ko abanasang tinagbalin adusa. Kas na ko nakitayan. Lipatan tayong tinapalabas. Amin tayo kat agbigdot. Nga madamat latagon daway tayong agbalbaliw. Agbalin ko mga ruday to'y nga adal kada tayo. Tatang, manang Irish. Nakasaysaya at ka talaga, ading ko. Alexis, anak ko. Malaksid kini Auntie Yolanda ng tultulong kanyak iti panagadal ko. Isagot ko mat kada kayo ti baligig. Di kay madanagan, ta ipaagas kayo. Ipaterapi kayo. Kat sang kamay sa tayo kuma ako mararag. Dawatan tayo ti panarabay ti apo. Tapno agimbag kayo, tatang. Lagip ti napalabas. Hello manan papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Thank you kada kayo amin. Nang runa kadagiti naayat kan nagagagat nga agkom-comment tunggal drama ngayap upload tayo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita. Shout out kada kayo amin papagayam. Agan annad kayo kumaakanayon. Agyaman kami iti kanayon nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo at channel tayo. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapo iti pagayam anaglingad itinagan a Nicole. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Siak ni Nicole. Sigon iti amak natay kano ti inak iti maladaga ak paylaeng. Iso ani lolak nga rod tinagbalin a katulungan ti amak anang padakkel kanyak. Manipod adan puot ko nakitak ti ado arigat ni tatang ko. Nasaksyak ti ado a sakripisyo na tapno maisakad na laeng ti pagbiag mi. Kastameten ti panagadal ko. Iso nga ingagaed ko met ti nagadal. Nakaalaak iti scholar. Ket tunggal free time ko, agtrab-trabaho ak tapno makatulong iti pang allowance ko. Oray no kasano ti kinarigat na, nagtali na adlat tamet asyak ti tapuan iti klase mi. Rugyak man ti agsalaysay iti dandani akon aggraduar iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasama. Nay, kung no nakaturog kayo pa'y nanang, nasapa kayo madgaya man nakariing. Awan anak ko,
Amumutan ti bumakit akas kanyak, nalaka amaluklukag, nang runa nukas di nga agtarao ken dagiti manok iti parbangon. Niruam kayo nga minan na maririing itinasapa na, nang. Muwan si Kangay, nasapa kamot anarieng anak ko. Una nang, masapak nga minarumwar. Impa-extra nga ni Pari Leo ti may sa tricycle na. Mapan ko ibiyahe itang agsapa. Ay kat agkapi ka pa'y mabiitlaan ta itimplaan ka. Sige man, nanang. Basit lang ti asukar nga ikabilyo, Di unay aduan. Woy! At to'y anak ko. Agyaman ak, nanang. Gusto mo laang ka tititimpla na. Una nang. Aywan kayam. Nagsweldo kami idikalman iti konstruksyon. Atoy. Da kayon ti makaamo amang i-budget. Agudong kayo, taing kayo gumatang kadag iti masapsapol dito balay. Di mo itid amin kanyak mangibati kamat iti usarem. Mangidulin ka tapno addan tumot alaem inton agkasapulan ka. Una nang. Nakaidulin akon. Agor-orno nga ka talaga para iti aramaten tayo inton graduation ni Nicole. Lola, Apay ka di apo. nakita yo ka dito uniform ko. Dito'y laang matinang idiswak idirabi Laba ako masakbay asumra kak ije pagadalan. Anong awan matan dito Amangan mat no isuti nakasampay ijerwar. Deje manay, kita apaw. Ni isumat ngagpay so Lola. Da kayo ka dito nang ilaba? Saan apaw? Amangan no ni tatang mo. Ay sus, talaga ni tatang. Imbagak lang haruden nga uray din akong ilabaan. Takabailak matan ti aglaba. Ay na, amumatan di amam apok. Saan ang makaid na no awan ti aramiden na. Kan may siya, no lakit di da oras na ang mga ramid, aramiden na. Ay, ni tatang talaga. Aywan, sa dinugayam ti ayan ni tatang. Awan mat amakitak dito'y balay. Nasya pa arimuar apok. Mapan na kano ipasada ti tricycle nga inpa extra ni kumpare na. Bilibak talaga kin ni tatang Lola. Sobra ti kinagagat na. Kasla saan ang mabanbanog. Ay kat talaga akas taa apok. Nasken nga agagat di amam. Tano agsadot-sadot, ang mga numatay tayo iti bisen. Agalas 5 mat gayaman iti agsapa. Bumangon akon. Masapa ak. Tapno sa anak amala daw iti pagadalan. Agdiritso ak iti kusina. Good morning, tatang. Good morning, anak ko. Ala, agtugaw ka dita, hantay gawan ka iti pagarmo saram. Agkape ka di? Wan man, tatang. Anya ngay ti inluto yu amasida. Ay, kwa. Awan anak ko. Diyak nga minakagatang iti kalman. Taimpig sana matitudo. Ano sampay lang ti aglugawan? Ay, wow! Isugayam ti maang-angot ko itay anabanglo. Sige, tatang. Sigurado ang mabsuga kundi talugaw nga inluto yu. Ato yan anak ko. Naimas na ita, tadikat tinlugaw ko. Sakit inadok tilayana. Sakon to sinagpawan iti itlog. Wow! Nagbanglo, tatang. Aywan, ni Lola ngay, sa dino ti ayan na. Nasapa nagudong anak ko. Awan nga minan usaran tayo. Mapanak matagtrabaho inton madamdama. Iso nga ison tinagudong. Kasta ka di? Agan-anad kayo akanayon iti pagtrab-trabahuan nyo tatang. Wen, awan rong nga pagdanagam anak ko. Sikakit di ate agan-anad di pagadalan nyo. Tatang, bakit akon? Kabailakon ti bagit. Iso nga awan nga rut ti rumbang apagdanagan nyo.
Di ka pa'y makinobnobyoan. Agadal ka pa'y anak ko. Un tatang, di kay ka di madanagan, taawan pa iti panunot ko ti makinobyo. Kayat ko ti makaturpos. Iti kasta, kat matulungan kayong tukin ni Lola. Kaano ka din ko na mapanang rugi yung ag-practice teaching anak ko. Inton umay alawasan, tatang. Kat, nakapadait ka ka din iti uniform mo nga usaran. Un tatang, dagasat inton bigat. At iti pagbayad mo anak ko. Agyaman ak tatang, diyak kumaawatan, ngam kurang mat ngamin ti kwarta. Gumatangak pa ngamin kadagiti usarat nga agisuro. Awan anyaman na anak ko. Pagrabangak day takas amam. Sana bale, tadanda ni akmatan agradwar tatang. Apaman amakastrakak iti trabaho, agsardan kayon ton nga agtrabaho. Tasyak tumatan ti agtrabaho para kada kayo kini Lola. Ay na, di mon panunutan day ta anak ko. Tinapateg, makagraduar kan. Dagkala napakaragsakak day ta, Nicole anak ko. Riingo mo ni Nicole, taagidan kayo nga agar mo sar, anak ko. Nicole, bumangon ka ditan. Aldawan. Nicole, Anyan oras nga tatang. alas 5 na. Hala, bumangon ka ditan, tay dagas ka niya pagadalan. No kasta, agbiyahe ka manen iti tricycle ita? Wala nang. Isupay mo ti mabiro ka, kiti manong nga oras. Sakbaya sumara ka kiti konstruksyon. Uwan makidi sayang mga agpayso ti mapasadaam. Ado ti pasaheros ita nga agsapa. Wala nang. Ado ti estudyante. Kanda kiti sumara kiti trabaho da. Nicole, bumangon ka ditan anak ko. Un tatang, umayan. Good morning, tatang. Kastamot kan ka anak ko. Good morning, Lola. Good morning to, apaw. Ala, agmurmuray kan ta isaganak ti pagarmusaran yung agama. Nay, napuyatan kan samot anak ko. Uwan nga ro, tatang. Napuyatan ak ngamin ang nagaramid iti lesson plan. Ay kat imbagam kumata siya akong tinangaramit anak ko. Uwan ko mga ro, tatang. Ang agur-urok kamatan idinapanak iti silid mo. Ay sos, irugi yung mananti kalukwan yung agama. Ala, mangan kayo kigdeng, tanay. Aldawan, agdigos kan agrubwat kayo pa'y. Hi, Nicole. Oh, si Kamat Gayam Aljon. Congrats, ha? Agasam man. Manipod Elementary. High school nga ging gaita at data yun iti kolehyo. Si Kalata ti valedictorian. Agyaman nak Aljon. Congrats mat kan ka. Congrats. Ita niya. Kat no awan mat honor. Wano medalya maawat ko. Si ka talaga. No para kanya, saan matkat nga importante ti honor. Medalya, wano anya pa'y di taapang madayaw. Kinapatag, makagraduar ka. Iso congrats. Ngamin, kas kanya, agraduar ka matkan. Sa bagay. Congrats nga rod ka data, Nicole. Wait ayun gayam, nakitam ka din ni Gemma? Ang mga no dapay lang iti trabaho na. Nalabit akas na. Ay, kaasimat ni Gemma. Self-supporting matlaang akas ka data. Wan nga rod. Ano, talaga akas ta. No kayat mo ti makaturpos. Kasapulam ti agkagat ka naganos. Nang runa, no saan da ka akabaila na pagadalan dagiti dadakkel mo. Wan nga ron. O sige ha, panawan ka pa dito eh. Oras man nga minan ti sirat ko iti pagtrabaho ka resto bar. Diyak kaya ti maladaw. Sige Aljon, agan anak ka. Agyaman nak, Nicole. Oh, Gemma, aping itakalaang. Kasano?
Kat inawagan nak ti boss ko iti pagtrabaho. Ni, apay mat nga eh. Kat amuna mat nga adapay klasem. Nagadumamin ti customer itay. Ni Aljon, sa dinot ayan na. Kapampanaw na laang. Oras ka nung aminan ti sarat na iti resto bar. No kasta? Siyak laangan, ti saan pa'y ang nakaala iti graduation program? Ado kayo pa'y matkat di asaan pa'y ang nakaala. No kayat mo, kaduan kan amapan iti faculty office. Ada iya ita ni Ma'am Mendoza. Sige man nga, Ruth. Aywan, congrats Awan at talagang ti makaabak iti kinasirib mo, friend. Agyaman nak, friend. Congrats matkan ka. Thank you, my friend. At least, uray ado ti absent kan la daw ko, nakapasa aklat ta. Katuan talinalaing mo mat tinagadal. Kinayam a pinagsabay ti panagadal kan panagtrabahom. Di taak mo't abilib kan ka, friend. Ay sus, nagsao ti patpada mi a self-supporting. Mas bilib kami ken ka. Ngamin, uray ka sa no arigat kat kay kaya ang ti sitwasyon. Siyempre, ngamin awan ti choice ko. Masapol a kaya ag ti sitwasyon. Kasmatlaan kada kayo akin ni Aljon, friend. Sa bagay, awan nga agpayso ti choice tayo, no saan akayaan. Iso a congrats kada tayo, friend. Anya dagita awit mo, anak ko. Ginatang ko apagbado tayon to inton graduation ni Nicole, nanang. Kaya't mo asawan, inggatangan nakmat, anak ko. Siyempre, ananang. Sana mabalin na sana baruti bado yo inton kaaldawan ti graduation di apo ko yo. Oray sa anak ton ang mapan pagadalan da Nicole, anak ko. Nasakit nga minti sakak amag na. Urayin kayong tulatan diti balay. Ay, sana mabalin ananang. Kit no binulot ko ti tricycle di pari Leo. Isunto ti pagluganan tayo ama pa ni pagadalan da Nicole. Ha? Wen, iso nga awan nga rodrason, tapno saan kayo ama pa ni ti graduation di apo ko yun, nanang. Nan kita agman nga raw. Ipadas ko man no bagay ko laang ti ginatang mo, anak ko. Wen, ananang. Atoy. Adamad lang yung ginatang ko asandalyo. Oh, kitain nyo man, umanay. Wow! Nagpintasing da iti asandal. Husto-husto magagpayso iti sakak. Naglaing kamatan anak pili, anak ko. Siyempre, ananang. Dahito yung matipagbadok. Kat apay di mo ipadas. Ay saanin, nanang. Impadas ko sakbay a ginatang ko. Ay kat ipadas mo manen atap no makitak mat. Saanin ang mga numakunas no ipadas ko manen. Sapay nagpintas ti panakakupin na. Kitain yung tulatan inton graduation ni Nicole. Ay na, excited ako para inton bigat, friend. Uray siyak mat friend. Hi, Gemma. Nicole. Hello, Aljon. Happy graduation! Oops, money for me. Sorry, excited lang. Oh, cellphone mo sama ti agon uni, Nicole. Wala agpayso, friend. Ni tatang mat ti umaw-awan. Mabit lang sungbatak lang ti amak. Sige lang, Nicole. Sige lang, friend. Take your time. Hello, tatang. Nicole, apaw. Oh, Lola, apa yan? Agsangit kayo matan. Ni tatang mo. Oh, apay ni tatang, Lola? Nataya. Anya? Tatang ko. Nicole, apaw.
Sadya ka ba nanti umuli this things? Kabaalam na itapok. Agmadya ka, tanay tati mauni ang daw ti amam. Sakpay ana uyos ti biyag na. Lola. Ramírez, Licor, Tolentino, Esplode, Bachelor of Science in Education. Aran apok. Magnakan. Kat umuli kan iya di stage. Ay ayang bandakan iya di stage apok. Aki bintan apok. Oh my God. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Jeric. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kayo manpay iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat wenno naessem nga agdengdengeg iti drama. Naawi sakmet amang ipatulod iti kapadasak bareng kunak no makaibati daytoy iti adal ken mangtedlinglingay kadagiti makangeg. Simple laeng ti adda a panagbiag mi. Saan kami abaknang ngem at least naragsak kami kas maysa a pamilya. Isu na laeng ta adda metladta dagiti pannubok aditay namnamaen adumteng. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti ag salaysay. Anya naragsak sadyay awan tiriga. Sadya. Oh, simampot ka mo gaya man lakay. Bueno, Malaalag, tugaw ka ditan. Taidasar konti pangrabyan tayo. anya tinluto nga pangrabyan tayo, bakit? Ay, karne alakay. Sinagpawak iti balatong kan parya. Wow! Lagi masay. Sigurado nga dumanan ti makan ko no kastalay. Ay, kawan na. Amok nga mi na paboritom daytoy. Iso nga isot inlutok apang rabyan tayo ita. Ang yaman na ka bakit? Oh, nagitubing ay. Simang patagalan. Wana, itay pay. Jeric, Joan, umay kayo ang tamangan tayaon. Wan, daddy. Jeric, may salang tisaw. Wala di, umayin. Okay, kumusta mo't nga tinagmalem at panagbiyahem lakay? Adumutlaan ka di, tinapasadaam? Kasi ti Diyos bakit at dapat basit. Agmano ak, daddy. Agmano akmat daddy. Kasi na kayo ti Diyos anak ko. Malalag, tugaw kayon, tamangan tayon. Sige, tugaw yaw. Wan daddy, Wow! Nag-iimas ti sida tayo ah. Nagbanglo. wan nga rod makapabisin. Ay, mabait lang ang anak ko Agkararag tayo pay, sakbay amangan tayo. Adda ka matgayam, Jeric, apo. Wala. Itayak pa dito ya. Inyag ko ti abas toyo. Bagas ken groceries. Ay na, nagsaya atan, taadaman gaya man inyag mo nga bastumay, apaw. Siyempre mo't kasta ti kinapatagyo ka na kami, Lola.
Ay na, pasensya kayon tanay. Di mi matan maisa party umay pumasyar ije balayaw. Saan ngamin amaibati ni lulom dagiti mula na tawan ti agsibaw. Kastamatan dagiti taraken may. Awan ti mang pakano pumanaw kami dito'y balay, apo. Awan parikot iti day talula. Maawatan da kayo mat. Iso nga raw da saklatan ti mangitulturod iti abastoyo. Banag apagyamanan mi unay, apo. Kat, kumusta kayo matan ngay? Ni manang mo, kumusta matan? Dadi ka ni mamay. Kumusta da matan, apo? Kaasi ti Diyos. Okay kami mat, lola. Uray kasano ti kinarigat ti biyag. Makaya-kaya mi matlatta. At least, adan trabaho mi kanimanang Joan. Sa aran nakasliding, agpada kami atambay. Ay kat, nasaya at mat nga rod ano kasta. Awan, lola. Kas iti kanayon kung ay bilin kada kayo. Diyo kumaliwayan ti agyaman iti Diyos, apo. Rumbang nalaang agyaman kayo kadag iti bindisyon amaaw-awat yaw. Awan, lola. Talaga kasta ti raramidan mi. Nagmayat at talaga tirik na no kagapgapom iti simbaan anya, mami. Ketuan mo't ngamin, anak ko. Iso nga rod, ako nak, akanayunan tayo ti makimisa. Iti kasta, agtultuloy mo't ti bendisyon ti apo kada tayo. Well, okay. Anya nga, ito'y inkararag mo, Jeric, anak ko. Nagyaman ang karagiti blessings ng itod ti apo kada tayo, daddy. Very good, anak. Sika nga'y mga Joan. Siyempre, nag-thank you akmat kadag iti blessings na iti pamilya tayo, daddy. Kinid daw ko, asapay ko mata, mapromote akmat tan iti trabaho. Oo, patseg, asong batan na dayta akararag mo, anak ko. Mamatyak iti day tabakin. Basta di tayo liwayan ti kumamang kenkwana. Uwan, daddy. Mabisinak, daddy. Di mat kunam nga ilibre da kami kalpasan na makimisa tayo. At iya imbagak. Katuan, inbagam dayta, sakbay arimwar tayo iti balay, daddy. Wen nagpaisula kay. Loko kayo Pagtitinulungan dakmanan ako nak. Sige. Mangkita tayo nga ro diti restaurant na mabalin tayo apanganan. Bigbigat ngem suyaab ka suyaab dita dante. Ay, nahuwan nga ron. Apay, di ka agbiyahe ita? Ay, san sa bakit? Kasla masadutak man. Baturog akpay. Agbiayag penton malam. Labas! 1:19. Taya! 1:19. Ayabab man kit diti ko, Agtaya brother. kayon, ako. Agtaya taman, bakit? Taya! 1:19 ti labas iti rabi Agtaya kayon, ako. Ayabang bakit? Mari Pasita, dumagas ka dito'y balay, tagtaya kami. Ay, wan maray, mabitlaan. Anyang ngarod nga itinumirom lakay. Ay, jangan tayo ngagpaso ti mayat ang matayaan. 1:19 ti labas iti rabi At ti listaan maray. Anya tinumiruyo. Nan, kita man pa ti lista ang maray. Toy, pare, 1:19. 15, 18, 30. Ay mare, 14:28 man? 14:28. Mano maray? 50 laeng mare. 50. Nagbasit mo itong tatayang bakit? Gusto laeng matlakay. Dakal mo itong ate abakan na dahi no bilang katumamata. Nadi mare, inayon mo dita 14:28, 500. Nagdakalan lakay. Wen atap no dakdakal mo ti abakan ta. Luisa bakit?
Luisa! Napay ka tinakay. Kasla nakaragragsak ka mo. Nangabak na iti huiting! Ang paiso na kay. Wan! 14-28 tilabas! Kat, paano nga iti inabag dyan tayo talakay? Ay, katriniwuriw mo't abakat! Mayat ang arot nukas talakay. Isi mani. Pero may, ay sa wakas, makagatang ako niti inararapaap ko ang motor. Ala, bumatangak mo tin akadagi ti appliances lakay. Ay, kawan may mayat may gatang ta iti kagawaan. Tapno adamot pakakitkitaan ta bakit? Yes! Yes! Yahoo! Oh, apay kastaw na tinagsak mo manang. Napromotak iti trabaho kading. Siya kung ti manager iti kumpanya pagtrabahwak. Yes! Wow! Congrats nga rin tama nang. Agyaman na kading. Katsi ka, kumusta mo't ti ibagbagam ngay of offer da ken ka at trabaho? Pampanunutek nga rin no kasano manang. Daktakkel nga min ti offer da ijay. Halos doble ti sweldo kiti sigod na trabaho. Ay katuwa namon ati offer da ken ka. Man ti agi offer iti kasta akadakkal asweldo ading ko. Iso ano siya ti sika. Awat mo ti offer da iti bangil a kumpanya. Sayang mo. Mangmangan ka mula ta nga siksika, Dante. Bawa na. Tawan mo't gayam umay. Hayak pa nga ayab. Nga mawan mo't sumumbat. Di nanganak ko na si Shaq. Jeric! Joan! Umay kayo mga anak ko. Nay, timakdar ka mo ten, Dante. Wala, tanalpasa ko na nangaan. Mangan ka mo titan. Talaga pinartakak tinangan ta, anda pa'y aramilak bakit? Ay sos, ingkakot agbiyahen, Dante. Daitan tumula ang manan cellphone mo, ti igama may tiyak malmalam. Tagtagari ka di bakit? Tano mga bakak, sigurado si kamot lang ti mayranod. Ay na, awan na saya at nga ipaay ti sugal, Dante, Nang runa no kasta ka na yun ang mutay. Ikararag mo gindi ta mga bakak, iti kasta, at dapanin kwarta tayo. Nagalas kasta na panuno mo, Dante. Awanan, talaga anaadik ka niti online sugal. Nakado ka man ako na ako, Luisa. Di ta ka malagay. Malmalas ang mandataon. Oy, Dante! Agsubli ka dito, Dante! Nasaya at mat, tasimangput kan, Jerry. Apay, saan kayong buta nagkuyog kan ni manang mo? Saan? Ag-overtime ka naman ni manang Joan. Kanayon mo nga ag-overtime. Wala, tapno dakdakkal ti masweldo na. Urayon tayo pa'y ngarod ni manang mo. Sakbay amang rabi tayo. No kasta, saan kayo pa alangan, mami? Saan pa'y urayon da kayo ngarod? Ay sus, mangan kayo nanganak kon ijirwar. Anya? Nimot manang, amangan na parbangon ton nga agawid da jay. Kan may sa sigurado amangan da jayan ijirwar. Isa amangan kayo mutan. Saan yung orayan pa'y ni manang? Dito'y kon nga iparada ti motor ko. Iti kasta. Nalaklakan to ti papano ko yung madamdama. Sigurado ang magustuhan dati in take out ko apulutan. Napana ko. Sigurado nga orayan na kung di taunag. Mayat ti kasti abiyag. Happy ko naman. Charan! Dodi mo ti agyaman! Kalagi ti bindisyon na mauawat yaw. Dom ti aldaw! Asublin na dagitay! Ket nento sa taas! Ti agari dito sa malubungan. Ay. Nagloko na itabagtik. Timot naman, lablabig lang. Tang pagitong kitang. Sapay nagtadam ti panang kita na kanyak. Oh no! Ti bagbaga! Sadak nga gululbod! Ueno agpadpatulaan! Babaw yun nanto! Dagiti bendisyon! Kadagiti tatawa di na amo! Ti agiyaman! Kandi na amo nga ti patay!
Jesus! Aguulo nga talaga. Bay-bay aklat ha. Mapanakit din. Apayan, Luisa. Kasla nagbaliw mo tan dito'y balayaw. Ni, anya di kayat yung asawan nanang. Tunggal umayak idi ditoy. Kompleto kayaw makisango kanya. Ita, danda ni awan pa yan makasaritak kada kayaw. Busy kayo mat-aminan. Diyak pa yan makita dagiti apu ko. Ay na, makumikum da kadagiti trabaho da nanang. Kas makita yung aging ka ita, sanda pa ya si Mangpet. Nay, rabien, ngam agada pa'y laang iti trabaho da. Wen nanang, kanayon da ngamin nga overtime. Kat ni ngay matdantay, sa dino ti ayan na. Ay na, ada ijay si Ledmi Agay ay ayam manen iti online sugal. Diyos aman na nga asay. Apa yan? Anya ti mapaspasamak iti asawam. Nanang. Saan mo't asigod akasta? Wen nga rod, jakman ammo. Tay di napadasan na tinangabak iti weteng. Kanday ta nga online sugal. Ay nasi madut mutin nga biyahe. Day talaang mutin agsugsugal ti kukwaan na. Ay una yan. Uray dagiti anak mi nanang. Ad-adon ti oras da nga overtime. Sana nakas iti sigod masapsapa da nga agawid. Kat aggidan kami amangan. Itawanan nanang. Ad-adon ti oras da iti trabaho. Yes! Yeah! Ako! Nanya tiririyawang kita, Dante. Nangabakak manan bakit? Nangabakak manan! Oo, kita mo. Oh. Ha? Ay nanagdakal mo itong tinabak mo lakay. Eh, kit siyempre apay kapoy. Agdabanin kwarta tayo. Isimani ko naman. Oh, yung mo ti Gcash number mo. Ta isend ko kim ka ti pagpalingkay. Agawaam! Yung kagpalingki bakit? Gumatang kay tinaimas asidan tayo. Day karon ti baka ti alam. Ta mga rami nak man iti kilawan. Makasidsida kami ka iti kilawan na baka. Sige. Ipasam nga ro din iti Gcash ko, ti inabak mo. Ta mapanak mo tin agpalingke lakay. Luis, Abay kami. Aday baga? tulungan na. Nene, apa yan? Agan ano kan, Dante? Apay nga, ikamang tabarukong mo. Baka aangas. Ay! Tulungan na ko pa. Sige. Ay! Dante! Ay, naku! Karuba! Tulong! Tulungan na kami! Nasayata si Mangput kan manang Joan. Apay ka day, Jeric. Apay, di mo ka dinaawat ti text cooking ka. Awagan ka. Ngam saan kamot kami na makontak. Ay kwa, Jack ngamin kaya ti madistorbo iti trabaho, iso nga in-off ko pa'y laang ti cellphone ko. Jack pa'y linukatan, manipot pinmanawak iti opisina. Ni Daddy, at di ospital. Anya? Ni, apay? Naan ano ni Daddy, ading? Naatake, manang. Anya? Ala, agsagana ka. Ta mapantay iti ospital. Ha? Anya day, Jay? Kasla, adapin mo to. Hanggang peso. Kasla nagtaod ba't iti silid da mami kang Daddy? Ha? Kasla da mapupuoran. Kitaam, adda asok nga agtataod iti silid da mami. Puor. Mapupuoran ti balay tayo manang. Unay matitikas na yung mapaspasama kiti pamilya minanang. Unay yan. Talaga akasta siguro ti biyag anak ka. Wena, ngam una yan, tanagigit damot lakit din. Naatake lang nga rodan ti asawak. Naurampay ti balay mi. Salanga day tananang. Naikat pa'y gayam ni Jerry kiti trabaho na. Pagyamanan tayo lahat ti Diyos. Ngamen,
Nailasat ti asawam ti pan nakaatake na. Kan saan unay anapuuran ti balayaw. Sumagmamanula ang apasa ti napuuran. Naimbaglaangan ananang, tasan anairaman anapuuran ti kwartang iduldulin ko. Napati dayjay, kat nauram ay jak amo na talaga nanang. Ay, nalipatan yun samot namin ang ti obligasyon nyo iti Diyos, anak ko. Nanang, manipod na padas yo tinapintas abiyag. Saan kayo matan ang makimismisa? Saan kayo sapayan nga agkarkararag? Nanang, di mat kanayon ko nga ibaga kada kayo, nga oray anyapay a bendisyon ti maawat yaw. Di yo kumaliwayan ti kumararag kan agyaman iti apaw. nanang, Mala, gusto dayta na panagsangsangit mo. Agbalin ko mga adal kada kayo dayta. Anya ngay nga rod, anusan nyo manin ati mang rugay anak ko. Ita Miss F, nagsublimanen iti sigod ti kasasaad mi iti biyag. Simple, ngam at least naragsak. Agsasango kami amang mangad. Sangsang kamay sa kami nga agdaydayaw iti apo, ken agkukuyog kami amapan makimismisa tunggal aldaw ti Domingo. Agsapa aldaw, sakbay amangan, sakbay amaturog, ken amin nga aramidan mi, dawdawatan mi ti pannarabay ti apo, babaan iti ababa akararag. Saan agapo tamabuteng kamin ababawyan na dagiti bendisyon na kada kami, no di ket amumin nga ikan iti pateg dagiti banbanag nga adda kada kami. Katrumbang nalaeng nga agyaman kami kadagiti bendisyon ti apo. Tultulungak met ni tatang nga agbibiyahe iti tricycle kabayatan ngor urayak a maawatak kadagiti inaplayak at trabaho. Iti agdama ket ni manang kupaylang adyoan ti makakaadda amang gasgastos kada kami. Kastameten kadagiti kasapulan mi ditoy balay. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Jerry. Ken ka pagayam, Jeric. Husto ka pagayam ko. Di tay ko maliplipatan ti agyaman iti Diyos iti amin a bendisyon a maaw-awat tayo. Laglagipan tayo kumaakanayon ti agyaman ken kuana. Gapu ta isukat nga rod ti nagapuan amin nga adda kada tayo. Pagyamanan tayo ti tunggal bendisyon a maaw-awat tayo. Ngamin saan nga amin ket mabinbindisyonan. Isu a kabayatan nga adda napintas a trabaho wenno napintas a bendisyon a maaw-awat ti pamilya tayo. Ipateg ken pagyamanan tayo ti Dios. Gapu ta isu amin ti nagapuan na. Alakastan pagayam Jeric, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag